بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ یکری شودر جوڑ وش بین تو عافیت دا مرچی خاص طور پر چونکہ میں یوٹیوب تو کا افسدہ سے گیشتر ویڈیو ہستے ہیں ماں کوشش کوتا کہ ہما اسلام میں حقیقی جو ہستے کہ روح میں ہماری جو ہستے ہوتی مخلوق کے کرا ہوتی براتانی کرا برسی نا چیزی روچیں یک براتی جو ہستے میں ہوتی ذکری براتانی سے تعلق داری آئیے مذہبی ریکویسٹ کوتا کہ سر تو ویڈیو کے بنائے نے تیسر ذمہ داری کہ تو یہ ویڈیو بنائیں کہ ذکریت مذہب قرآن اور حدیثہ سے ثابت ہیں یہاں کہنا اور ما ذکریت کی پنچیں ارکانہ کہ شما اسلام کو نگائیں تو اسلام پنچیں ارکانہ آوان چی بالکل میں جو ہستے اختلاف ہیں بالکل میں دیکھ رہا تو اسی وجہ چی یا شمارا اس حق کسرا یا دمی ہر مردمی براتی ذکری بی بی یا قومی مذہبی میں اوسط صاحب احترامی کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں اگر یکی یک بتی سجدہ کنگائیں سنگی سجدہ کنگائیں چھی کنگائیں تو آئیے خدا را خراب مگو بلکہ تو نظر تھی خدا را پتہ خراب گوشی تھی تو میں واسطہ شما صاحب احترامی مرچی ویڈیا ہر مردمی چاری براتی چاری گوارے چاری قومی ذکری چاری یا کہ مسلمانی چاری صرف شر نیتہ اور شر جو ہستے کوئی کہ کھلا دلا یہ بچاری تھیں اگر ماں یک چیزی بیان کا لگایا ذکری مذہب بارے اگر آیتوں کا میں غلط بیانی بے گا یا کہ ایک انچی چیزیں بیان کرنا ہے کیا ذکری مذہب کا نیست تھیں تو موسٹ ویلکم آرچ برات جو ہستے مارا کنٹیکٹ خود کا اور مارا دلیل دات کا اور ایون میں وہ نشت گپ خود کا پرچم میش میں دعانے یک مقصدی چاہے ذکری ببان چاہے مسلمان سنی ببان اور یک مقصدی میں مقصد صرف چیئے اللہ راضی کریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یک کی قل خو اللہ وحد اللہ بگوش یک کی اللہ کی یک کی معاشمہ وطموتا براتا ناکوزات توزات پیتو چکا تو پرچم تفرقہ تو کا یک کی دگی دینیا دگی جگہ رو عبادت کا یک کی دگی جگہ عبادت کا میں مقصد اسی کہ ما شما درو یک ببام کجا وڑا یک بام مارا صرف اللہ و اللہ رسول احکامات مارا یک کرنا اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن تو فرمانی اطیع اللہ و اطیع رسول اللہ گپا بزو اللہ رسول ہے اللہ پالو بکا اللہ رسول پالو بکا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی ذکریانی لوگ آئے رہے ہمیں قرآن سنیانی بھی لوگ آئے رہے ہمیں قرآن تو کا 114 صورتاں میں کر رہا ہے ہمیں قرآن تو کا 114 صورتاں ذکریانی کر رہے ہیں ایون آگ گیشتر حفاظت کنا جلانی تو کا بستا دور پہ کنا یہ کنا تھی ہمیں قرآن کے جو اسے ہفت منزل ہیں ہمیں قرآن میں کرا بھی ہفت منزل ہیں ہمیں قرآن 114 صورتاں میں کرا بھی 114 صورتاں ہمیں قرآن کے 30 جزیں ماں بھی ابھی 30 جزیں قرآن ہوانا مرچی ماں خاص طور پر ہمیں برات سوال مطابق ماں صرف 4 گلوٹاں قرآن اور حدیث آچے کہ اچھی ذکری جو اس سے اے پنچیں ارکانہ کی ذکری ہوتی جو اس سے عبادتوں کو شامل کو تھا اسلام میں پنچیں ارکانہ کو یکجا گئے یا کہنا اگر دور تو اسی وجہ چیئے قرآن اور حدیثہ چیئے انشاءاللہ واجہ ثابت کرنتیش دنبیشے ہر براتیارہ کجاوڑی سوالی بھی تھے کلا دلا بالکل ماں شمارا ویلکم کرنا شمارا سوال خود کرنے ماشورہ جواب دینا انشاءاللہ تعالیٰ میں امید کرنی کہ ہر مردے میں ویڈیو چاہ رہی تھی آج صرف نیت ہے ہمیں ویسا چاہ رہی تھی کہ مارا دورانہ میں یک اللہ عبادت کرنی کی اور ہما اللہ عبادت اور اللہ حکم اور اللہ رسول حکم جو استے پالو کرنے کی تاکہ مادر یک بیوان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وجہ جو ورشے برابر ہے اللہ فضل و کرم الحمدللہ چونکہ وجہ مرچی موضوع میں ذکری براتانی جو استے ارچی کے پنچے ارکانہ موانی سرائیں ماں چاہ رہا کہ میں ذکری برات میگا چی دور نہیں میں ناکوزت تھوزت کا بلغزت کا یہاں کہ ماں اگر ہوتی بنیادہ بیچارہ ہر مردم شروع ذکریت ہوتا آستا آستے اسلام سمجھتا اسلام توقات کا تو کہ ماں درو سجی چیزیں میں یک کا میں گود یک کے میں جو اس زبان یک کے میں خیالات اور سوچ اور نظریہ یک کے ماشاءاللہ ماں یک کی دنیا عزت اور احترامہ کرنا تو میں اللہ بھی یک کی تو اللہ کی یک کی پر میں عبادتاں تو فرق چیئے آستے ہیں ماں مرچی صرف ذکری پنچے ارکانہ تیکرہ جسکنا کنی کہ پنچے ارکان ذکری قوام منی سر ایمان کارا اور قوام عقیدہ اور مسلمان قوام سر ایمان کارا چونکہ اسلام میں تو کا اولی جو اس سے کلمہ شہادت ہیں من طرح ایک جو اس سے ریکویسٹ کنی کہ اسلام نظریہ کلمہ اور شہادت کجا میں اور ذکریت کجا میں اور اسلام قرآن چھ ثابت ہیں کہ ثابت نہیں اور ذکریت ثابت ہے کہ ثابت نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی محترم ہمیں سوال کے شما کتنت ذکری مذہب بارہا چونکہ میں مقصد ہم کسی دل آزاری نہ ہیں حق
بیان کنگی ہے سمجھے نا کہ دین یکی دین سمجھی آیا آئی ثبوت چیئے چون آ دین انسانی بنائیں تگینے یا اللہ رب العالمین بنائیں تگ رہا داتا چونکہ قرآن مجیدہ کے ما تلاوت کا عنوانے اللہ تعالیٰ فرمائنی ان الدین عند اللہ الاسلام دین اللہ نزدیک کا صرف اور صرف اسلام ہے اللہ تعالیٰ فرمائنی هو الذي ارسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ہما ذات کہ آئی وتی رسول رہ داتا گو ہدایتا یعنی گو واضح دلیلاں گو قرآن مجیدہ گو دلیلاں والدین الحق اور دین حق کی داتا گو رہ داتا لیظہرہ علی الدین کلہ تاکہ دین حق ہمائیں کہ اللہ طرف آئیں الحق من ربک حق ہمائیں کہ آتی رب طرف آئیں اے دین حق کا درست آدھگے ادیانان سرا غالب بکا سمجھے نا اللہ تعالیٰ دی جائے فرمانی الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا حجت الوداع محمد صلی اللہ علیہ وسلم عرفات میدان آئیں آخری آیات سمجھنا قرآن مجید اللہ تعالیٰ نازل کنگائیں الیوم اکملت لکم مرچی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم شمع دین ما شمع سرا مکمل کتا و اتممت علیکم نعمتی اور وتی نعمت مفورہ کتا دین اسلام تمام احکام وتی نعمت فورہ کتا و رضیت لکم الاسلام دینا اے دین اسلام بطور دین قبول کنگ سرا ما شمع سرا راضیہ یعنی دیکھ دین نہ ہمیں دین اسلام دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرا مکمل بتا آئی تو کا کس نہ کمی کتکا نہ گیشی کتکا ہمیں چوک اللہ گوشتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئی تشریح بیان کتک مارا داتا ہما دین ہے اسلام قرآن و حدیث نام ہے قرآن ہمائیں کہ اللہ رب العالمین نازل کتا اور حدیث سمجھنا فدا قرآن تشریح ایوڑا قرآن آیاتانی مطلب بیان کرنا اہم بذریعہ وحی اللہ تعالیٰ پیغمبرہ گوشتگوں فدا پیغمبرہ وتی زبانہ بیان کتگاں آیا وشان حدیث تو اسلام درست قرآن و حدیث تو کا مشتمل ہے سمجھنا تو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ بنی الاسلام علی خمسن سمجھنا اسلام پنچ چیز سرا ارکنہ گتن اسلام بنیاد سمجھنا آپ پنچ چیز سرا ارن پنچ بنیاد آئی اولی بنیاد کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ یہ صحیح حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اسلام اولی بنیاد ہمشیں کہ تو اسلام بابا داخل بے اسلام توکا داخل بے اسلام شمولیت کنے چھ کفرہ درکائے کفر یہودییں نصارائیں سکھیں ہندویں سمجھنا یہ دیکھ ہر چیز کے غیر اسلام مذہباں بنائیں گے اللہ تے خدائی بنائیں تھے مذہبہ مثلا اہل کتاباں عیسائیاں یہودیاں اللہ تے انسانی بنائیں تھے نا ہندویں سمجھنا مجوسیاں یا کہ بت پرستاں یا کہ یہ دیکھ سمجھا سکھاں وغیرہ یہ انسانی جند بنائیں تھے مذہباں اللہ نہ بنائیں تھے تو اللہ رب العالمین فرمائنی سمجھنا اللہ نبی فرمائیں کہ بنی الاسلام والا خمسن منچ کفرہ چھ درست مذہبان درکاں اسلام تو کا داخل وہاں کلمہ شہادتیں اشہد ان لا الہ الا اللہ کہ من گواہی دیا کہ نیستیں معبود برحق ایک آئی بندگی و عبادت کنک بھی بغیر اللہ میں حاجت روائیں اللہ میں مشکل کشائیں اللہ میں دستگیریں اللہ میں کارسازیں اللہ میں نفع و نقصان مالکیں اللہ میں زندگی و موت مالکیں اللہ مارا رزق دیو کیں اللہ مارا اولاد دیو کیں اللہ اس قسم شریک نے وقتی درست ہما ہیں تو گڑا عبادت و بندگی لائق ہم اللہ تعالیٰ ہیں واشہد ان محمد رسول اللہ اور میں ایک گواہی دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رسول ہے رسول مانا قاصد پیغام رسینو اللہ حکمانی رسینو کہ اللہ تعالیٰ انسان کے بنائیں تاچہ آدم علیہ السلام بغیر تا عیسیٰ علیہ السلام مختلف پیغمبر رسول رہ دیاں کتا ہنچیں وقت بتا کہ ہر یک دوریا دو نبی بتا یک کہ ایک قومہ یک کہ آ قومہ یک کہ علاقہ کہ آ علاقہ ہنچیں وقت بتا سمجھنا کہ آ نبی دورشتہ دھومی نبیت کا بلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی اللہ تعالیٰ فرمانی وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس مردین فتنہ پرچک اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مردین چک بتگت کسانی وفات بتا
سمجھے نا نے آیا ٹوہیں چک مردیں نب تک آیا کیفیت بھی اللہ تعالیٰ فرمانی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شو مردین تو اکس صفت نہ ہیں لیکن آ رسول اللہ ہیں و خاتم النبیین و چاہیے چی بات دیگے نبی نیت ہیں سمجھے نا اللہ تعالیٰ فرمانی سمجھے نا کہ بگش انی رسول اللہ علیکم جمیعا کہ ماں اللہ رسولان شو درست ہیں پورے انسانیت طرف ہے انسانیت طرف تا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بغیر تا قیامت نوندگ ہچ پیغمبر نہیں ہے ہچ نبی نہیں ہے ہچ رسول نہیں ہے سمجھے نا یہ ثبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک اللہ رسول ہے اللہ قرآن کو شگائیں سمجھے نا اور اللہ نبی فرمائیں کہ بنی الاسلام والا خمسن اسلام بنیاد اولی بنیاد کلمائیں کلمہ چیئیں اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ چک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا گوشتہ اور پورے کتب حدیث ذخیرہ تو کا موجود ہے دہمی رکن اولی وجہ رکن اسرا کا مجھے کہنا جی چونکہ اولی رکنا ذکریانی جو ہستے وتی ایک کلمہ ہستے تو اولی سر اولتی جو ہستے اسلام قرآن شریف تو کا کجا جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول ہے جی اللہ تعالیٰ فرمائنی ایک شک فعلم انہو لا الہ الا اللہ بزان شما کے بغیر اللہ دیکھ معبود نہیں قرآن تو کہ اللہ تعالیٰ جا فرمائے محمد الرسول اللہ محمد کے آ رسول اللہ ہے والذین معہو اشداء علی الکفار رحماء بینہم ہر چیک آئی ہمبرہ مسلمان تو آئی اس طرح ایمان جاور تھا کافران اس طرح سختاں ود موتا اور نرمن داچ معلوم بھی اللہ معبود برحق اللہ ہیں اور اللہ رسول قاصد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ فرمانی هو الذی ارسل رسولہ بالہدى انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا اے محمد من ترا رہ داتا کو حق کا بشیرن بشارت دیو کے و ندیرن ترسینوں کے آکے تی سرا ایمان کاری اللہ وحدانیت سرا اور تی شریعت سرا اور تی قوانین سرا ایمان کاری دین اسلام سرا آئیے جنت بشارت بھی دے اور آکے انکار کن آئیے جہنم آچے بترسین کا آئیے انجام جہنم ہے سمجھے نا زگریانی کلمہ سمجھے نا ہمشیں کہ لا الہ الا اللہ نور پاک نور محمد مہدی رسول اللہ سمجھے نا اشیں کہ سمجھے نا مہدیہ ہوتی رسول سمجھا سمجھے نا اگرچہ اشم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماننے سمجھے نا یہ اہانی ایک تحریف کنگائیں تھے اہانی محمدہ مراد اہانی ہوتی مہدی ہیں پرچک اہانی کلمہ دیگرے سمجھے نا پرچک کلمہ کے چھ قرآن حدیثہ ثابت ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ ہنچک بانگ تو کا ذکر بھی ہوگائیں سمجھے نا ہنچک اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ایدگے حدیثہ تو کا بیان کتا متفقن علیہ حدیث سمجھے نا کتب حدیث ذخیرہ موجود ہیں سمجھے صحابہ کرامان چھ بغیر تا روچ مروچے ہما سلسلہ ہمارا قرآن رستہ ہما سلسلہ ہمارا حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رستگاں صحیح سند تو کا تو یہ نور پاک نور محمد مہدی رسول اللہ ادا چھ محمد مراد آوتی مہدیہ سمجھ گایا اگرچہ عام مردمانہ سمجھنا شک میں آپ پیغمبرہ مننے آئیے منن تے بالخاتم النبیین نہ مننا آپ شک مہدی خاتم النبیین ہے سمجھے نا شان کتاباں تو کا لکھتا شان کتاب ہستا فارسی زبان آیا مخطوط آیا تبا نہ بودتے گا سمجھے نا کہ سیر جہانی ہے کہ نور تجلی ہیں چین لاتے ہیں کتابوں میں کر ہستا فارسی زبان سمجھے نا موجود ہیں ہماری زمانے کتاب واجہ مول نور محمد صاحب زامرانی کے آئی فتح زگری ملائی بودتا سمجھے نا چمائی کر رہا یہ کتاب موجود بودتے گا دیکھے میں بعض زگری سمجھے نا ملا کا دورہ زگری بودتا فتح مسلم واجہ ملا کمالان صاحب بودتا واجہ ملا اعظم صاحب بودتا دیکھے میں علاقے بلاہیں معتبرین بودتے گا کہانی کر رہا سمجھے نا کتاب موجود بودتے گا آپ مسلمان بودتے گا پھر سرا زگری بودتے گا مسلمان بودتے گا میں بلیدہ و زامران تو کا درست و شگایا کہ میں کلمہ یہ کلمہ نہ ہے شما وانگائے میں کلمہ نور پاک نور محمد مہدی رسول اللہ بودتا اور مہدیہ میں اللہ رسول سمجھ گائیں بلے وجہ یک چیز یہ کہ قرآن شریف تو کا 5 جگہ چار جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام کہتے ہیں ایک جگہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم تو قرآن آخری کہ ہمیں وہ جو سے اللہ ہے جو سے 99 نامہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی 99 نامہ تو یہ بتی جو سے کنسپٹ ہے کہ عمودہ جو مہدی نام ہوتا جی مہدی سمجھے نا مہدی نام سمجھے نا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے سمجھے نا صفاتان تو کا یک کشم مہدی ہدایت یافتہ سمجھے نا بلے ادا آ مہدی کا مراد گرگائیں سمجھے نا آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مراد گرگانا بلکہ آہن کلمہ تو کا نور پاک پاک و عربی لفظ عجمی لفظ پاک عربی لفظ نہیں جی نا عربی لفظ نہیں سمجھے نا اور تاریخ بچارے تاریخ اعتبار بچارے ہم اے مہدی کے آئی من نگایا یہ پنجاب اٹک کے مردمی اگرچہ نہ مننا بلے تاریخ تو بچارے اے چی اٹک کا درت کا افغانستان شتا
چ افغانستان فدا ایران اشتا اودا نمنتا نم فدا مکران داخل بتا ودا تربتا ات کو سمجھنا مردمی گمراہ کتگم فدا چمدا آہن عقیدہ شنک پدا نور بتا شتا آسمان اللہ کر رہا سمجھنا حالانکہ ایک قسمی سمجھنا قذاب بتا دروغ بندی بتا کہ آئی دروغ بستر محل گمراہ کتگنگو سمجھنا و آئی فدا خلیفہ محمد جونپوری ہندوستان ہے گئے سمجھنا انچو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتا سمجھنا آئی خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے سمجھنا پدا عمر بن خطاب ہیں پدا عثمان بن عفان ہیں پدا علی المرتضیٰ ہیں سمجھنا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وقت کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مننا کہ واقعی میں پیغمبر محمد ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہج جاگا محمد جونپوری نام اگر گانا ہے ہج کتاب تو کا نہ قرآن تو کا محمد جونپوری نام ہستے نہ سمجھنا پیغمبر حدیثان تو کا موجود ہے سمجھتے ہیں نا ہمیں وڑا لا الہ الا نور پاک نور محمد مہدی رسول اللہ ایک کلمہ نہ قرآن تو کا موجود ہے نہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے ضعیف موضوع روایت تو کا موجود نہیں گو چداچ معلوم بھی مسلمان کا کلمہ دگرے ایچ اسلام الگ یک فرقے اے خدای بنائیں تگین دین نہیں اے انسانی ہوتی جند بنائیں تگین سمجھانا ایشاں وقت بنائیں تھا ایشاں قرآن ہے قسم تعلق کے لیے دھومی ماں ایگا فوضات کا نگلوٹا کھن چک تو گوش کے ہما قرآن سی جزیں ہفت منزلیں سمجھنا 114 صورتیں آئی زگریان لوگ تو کا موجود ہیں میں مسلمان لوگ تو کا موجود ہیں قرآن عربی زبان آئے قرآن صورتیں تو پچ کرے لکھتا مکی مدنی یہ صورت مکہ نازل بیتا یہ صورت مدینہ نازل بیتا مکہ کے بیتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیتا مدینہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیتا ہر آیات سمجھنا چے فتح مکہ فتح چے ہجرت مدینہ فیسر نازل بوتا آیا مکی صورت وشا ہر آیات ایک واجہ ہجرتا چے بعد نازل بوتا آیا مدنی صورت وشا پرچہ کہ ہجرتا چے بعد واجہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی مدنی زندگی بوتا تو آیا سمجھنا مدنی صورت وشا تو مکی صورت گشتر عقیدہ توحید بارہ ہیں مدینہ کو آیا شو بڑا جہاد احکام و عبادتان احکام و روچا گو سمجھے نا یہ دیکھ چیز درو اللہ تعالیٰ فرض کنا کتا سمجھتے نا تو ماں ہمیں بات کہ قرآن مجید عربی زبان آئے سمجھے نا چنچو عربی ملکہ سعودی عرب یک بلاہیں اسلام مرکز ہیں اسلام میں تو وہ چمگ ہیں مکہ و مدینہ کھمود آیا سمجھے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فیدا بوتا پدا مدینہ وفات بوتا یہ قبر مبارک مدینہ آئیں اسلام مرکز ہیں چکہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں دجال کے پوریں دنیا یا گولی بلے مکہ و مدینہ داخل بود کتنکن کا اسلام مرکز ہیں سمجھے نا سعودی عرب بلاہیں عربی ملک بلاہیں کالج یونیورسٹی اسلامی پچند قرآن مجید ہے چنچو زبانہ تقریباً 70-80 زبان عام قرآن مجید ترجمہ بھی ہو گئے ادا ہے تحقیق بھی ہو گئے قرآن مجید علم تو کا PhD کا نگایا سمجھے نا ماجسٹر امپل کا نگایا اور چنچو بلاہیں جامعات ہستے کویت عربی ملک عراق عربی ملک قطر عربی ملک بحرین عربی ملک امارات عربی ملک مسقط عربی ملک مصر عربی ملک اردن و شام فلسطین عربی ملک سودان و مصر و صومال ادھر عربی ملک اور ہمیں قرآن مجید انگلش زبانہ ترجمہ بوتا فرانسیہ ترجمہ بوتا روسی زبانہ ترجمہ بوتا فارسیہ پنجابیہ اردوہ درست زبانہ ترجمہ بو گائیں گو آیا لا الہ الا اللہ نور پاک نور محمد مہدی رسول اللہ کلمہ اگر قرآن تو کا ثبوتی بتیں گوڑا اے دیکھ قوما یا رباں کسا نظام سمجھے نا صرف ایک بلوچانی واسطہ بھی کم کہ انسان وقت قور و فکر بکا قرآن عربی زبان آئیں ماو ہمیں قرآن من نگائیں عرب ہمیں قرآن وہاں نگایا سمجھے نا پورے عربستانہ تو بچارے ہمیں قرآن وہاں نگایا فیصلہ ہمیں قرآن مطابق اب ہو گایا شریعت ہمیں قرآن مطابق اب ہو گائیں اسکول کالجان تو کہ ہمیں قرآن ترجمہ بھگوانک بھی گائیں گو سمجھتے ہیں نا اور ہمیں قرآن نماز حکمہ دا نماز مکہ مدینہ پنج وقت نماز بھی گئے مکہ ہیں کعبۃ اللہ مسجد الحرام ہے اولی مسجد الحرام گشک بھی آئی تو کا پنج وقت نماز قائم بھی گائیں سمجھے نا اقام الصلاۃ سمجھے نماز اذا صلاۃ مانا نماز جی یہ دیما رہا جی یہ دیما رہا جی اولی سر ہمیں کلمہ ہے جو سے فرق کشن کے مسلمانانی کلمہ لا الہ الا محمد رسول اللہ جی ذکر کا لا الہ الا نور پاک محمد مہدی رسول اللہ چونکہ بقول طیہ قرآن تو کا ایک جگہ نور پاک نور محمد ماننا ہے بالکل ماننا ہے ٹھیک ہے وجہ دیما رہا چونکہ اسلام میں دمی ارکان نماز ہے جی ہاں نماز ہے کہ ذکری چونکہ ذکر بشم تو اسلام میں نماز بارہ قرآن تو کا 6 ثبوت سے حدیث ہے گا اور ذکری کی یہ ذکرہ کرنا اسی بارہ قرآن و حدیث تو کا 6 ثبوت ہے
اشن کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید تو کا اولی سمجھنا سورہ بقرہ اولی آیاتان تو کا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. ذالک الکتاب اللہ تعالیٰ فرمانی یہ کتاب قرآن مجید لا ریب فیہ اشتو کا ہچ قسم شک شبہ نہیں. محمد اللہ رسول ہیں سمجھنا اللہ خالق و مالک ہیں اللہ ہمارا قرآن گوشتا. محمد اللہ رسول ہیں اللہ ہمارا قرآن گوشتا. حج بیان قرآن تو کا موجود ہیں. نماز بیان اللہ قرآن مجید تو کا موجود کتا. زکوٰۃ حکم اللہ قرآن مجید تو کا داتا. پتہ اللہ رب العالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول بنائیں تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نمازہ ایوڑا بگش بوان اللہ پتہ جبریل امین ذریعہ نمازانی وقت اور نماز وانے کا طریقہ جبریل امین ذریعہ اللہ تعالیٰ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کاریں تاں چونکہ قرآن مجید تلاوت کتا جبریل امین محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرا سمجھنا کم مقامی کا پتہ گوشتا ہے نہیں اگر یکی جو سے صرف قرآن میں منی کشم حدیث نمن نہیں سمجھنا آگوڑا اسلام و جندہ نظام پرچہ قرآن تو کا ہستے نماز ہوا. اقیم الصلاۃ نماز قائم بدار. اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان القرآن فجر کانا مشہودا. سمجھنا یہ ہما وقتانی ہما تعین اللہ کا نگائم بلے ایک ظہر کجا وقتہ شروع بھی کجا وقتہ ختم بھی ظہر چنچو رکاتا. عصر کجا وقتہ شروع بھی کجا وقتہ ختم بھی عصر چنچو رکاتا. مغرب کجا وقتہ شروع بھی کجا وقتہ ختم بھی مغرب چنچو رکاتا. عشاء کجا وقتہ شروع بھی کجا وقتہ ختم بھی یہ قرآن تو کا موجود نا افدا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا گوشت گنگو. سمجھے نا. حج بھی کنے اللہ تعالیٰ فرمانی فمن فرض فیہن الحج آخر کس کا اس طرح حج فرض کرنا بوتا. سمجھے نا. حج چون بکنے جی تو اللہ تعالیٰ فرمانی سمجھے نا کہ قرآن ہدایت واسطہ متقینانیا. متقی کو جاما الذین یقیمون الصلاۃ ہما کے آ نماز قائم دارند. سمجھے نا آ نماز قائم دارند. یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون اور ہما چیزیں آہانا ما رزق دیا آ خرچ کنن. سمجھے نا. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اور متقی ہما ہاں کہ ہر آ چیزیں من اللہ تیسرا نازل کتا اور چتو فیسری پیغمبران سرا چک من نازل کتا آ چیزیں من تیسرا نازل کتا آئی سرا ایمان کارند. سمجھے نا. اولئک علی ھدی من ربہم اولئک هم المفلحون ہم شنک آ ہدایت سرایا اور ہم شنک آ کامیابا. ادا نماز سمجھنا اللہ تعالیٰ دیکھ جائے فرمانی اقم الصلاۃ لذکری نمازہ قائم بکنے منی ذکر واسطہ منی یاد ہے. نماز پورا اللہ ذکر ہے. روچی فنج وقت تھا سمجھنا ماں دز نماز گراں و طرف کو صاف کرنا گوت صاحب بان جسم صاحب بھی ہما جاگ تو نماز وانا گئے آ جاگا صاحب بھی دیم گنتی قبلیا بھی سمجھنا اور آ حیت رو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرہ گوشتا کہ نماز ظہر چنچو رکاتا عصر چنچو رکاتا مغرب چنچو رکاتا عشاء چنچو رکاتا. اللہ تعالیٰ فرمانی ادھر ذکر اللہ اکبر اللہ چی درستہ مستر مندستان بندہ پدا الحمد شریفہ وانا الحمد اللہ تعریف ہے. سمجھے نا. پدا مند کی صورت وانا قرآن ہے. پدا من رکوع رواں اللہ اکبر کا رکوع رواں سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم یہ اللہ ذکر ہے. پدا مش سمیع اللہ لمن حمدا ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی یہ اللہ ذکر ہے. پدا مش اللہ اکبر شمانا مش اللہ تو چی درستہ مستر ہے. سجدہ ہوتی فیشانیہ دور دیاں سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی اے اللہ تو چی درستہ اعلیٰ ترے تو چی درستہ اعلیٰ ترے. پدا سرا چست کنا پدا سجدہ رواں پدا فاد کا درست رکاتا ہوں تو کا پدا تحیات للہ والصلوات اللہ منی نماز منی قربانی منی تمام بندگی عبادت درست ہی واسطہ ہیں. سمجھے نا. اے پدا درود شریف وانا ادھر اللہ ذکر اللہ فرمائے نماز قائم بکر منی ذکر واسطہ اور نماز اوقات اللہ تعالیٰ فرمائے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا اللہ تعالیٰ نماز فرض کتا مومنان سرا سمجھے نا. مومن ہمان کا اللہ واللہ رسول سرا ایمان کارا موقوتا وقت سرا ہر یک کی نماز یہ جدا وقت ہی ہست. سمجھے نا. ظہر وقت اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین اللہ رہدات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اولی روچا سمجھنا اولی وقت نماز وانے دومی روچا دومی سمجھنا آخری وقت نماز وانے ہمیں وڑا عصر اولی وقت عصر آخری وقت مغرب اولی وقت مغرب آخری وقت عشاء اولی وقت عشاء آخری وقت فجر اولی وقت فجر آخری وقت ادھر اللہ تعالیٰ پیغمبر جبریل امین سریہ اللہ تعالیٰ گوشتا ہوں وقت ایک ماں حدیثہ ممن نہ گوڑا ای بندگی بات میں چون کنا
बगैर हदीसा समझे ना। अल्लाह ने फरमाया मना किताब और हिकमत दिया बूता। किताब च मुराद कुरान मजीद है, हिकमत फदा हम कुरान मजीद है तफसीर व बयान समझे ना कि आई मुजमलाना समझे ना आम मुफस्सल तफसील को बयान कनक आई आमाना ख़ास कनक समझे ना आई मुक़य्यदाना आम कनक या आमाना मुक़य्यद कनक ये फदा हुक्म दुरुस्त अल्लाह ताला पैगम्बर ज़रिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह वश्तगंगो समझे ना वही ज़रिया हम परचक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वहयु यूहा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजाज़त नेक आया गप्पी चौथा भी जंत हर गप्पी जंच अल्लाह तरफे जंत समझा। अल्लाह ताला कुरान तुका फरमानी मा आताकुमुर रसूलु फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहु। हर आ चीज़ शुमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुशी आइया बुजूर है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौल अल्लाह तरफ का है ना। वमन युतिअर रसूल फ़क़द अता अल्लाह। हर का रसूलुल्लाह इताअत बिका गोया आई अल्लाह इताअत को फरचक रसूलुल्लाह बगैर अल्लाह हुक्म दे गफ न जंत अल्लाह ताला गारंटी दे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वास्ता। तो इस्लाम अवली रुकन नमाज है। नमाज पंच वक्त अल्लाह ने फरमाया कि इस्लाम बुनियाद एक कनक होता समझा ना पंच चीज़ सरा अवली कलमे शहादत में इस्लाम तो का दाखिल होता मुसलमान होता पदा समझा ना मन सरा फ़र्ज़ नमाज अंचो अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु यमना के गवर्नर बनाए तो रहा फरमाए थे मुआज़ तो या खंचे कौमी तरफ अहल किताब या यहूदियाँ या ईसाइयाँ अहाना अव्वल कलमा शहादत तरफ दावत बिदे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कि अल्लाह बगैर देखे माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह आखिरी रसूल हैं। अगर आहाना ई मन्नत गुड़ा आहाना बुगश अल्लाह रोचे शपे रोचे पंच टेम बशुमे सरा नमाज फ़र्ज़ कुता सही हदीस है। अल्लाह रोचे शपे रोचे पंच वक्त नमाज शुमे सरा फ़र्ज़ कुता। अगर आहाना ई मन्नत गुड़ा आहाना बुगा खर्चिक मालदारंत आहानी सरा साल यब्बरे कुमाल निसाबा रसद आची अमीरान गरग भी तो फ़कीरान सरा तकसीम मुसलमानी अमीरान ची गरग भी मुसलमान फ़कीर सरा तकसीम कनक भी वक्त का आहाँ ए मन्नत तो आती बराता आहानी राहा यला बिदे गुड़ा आहानी कुशक आहानी जनक आहाना माल वरक ते वास्ता जायज़ नहीं। जिदा ची मालूम भी कि इस नमाज़ा इदा सलाता ची मुराद नमाज है और अल्लाह नबी फरमाए कि इस्लाम में बुनियाद अस्सलातु इमादुद्दीन नमाज दीन डीकिए। अल्लाह ने फरमाया अलहदु बैना बैनुम अस्सलात मनी और काफिरन दरमियाना फ़र्क नमाज है गए। हालांकि ज़िक्र आम काफिरा को तंगो काफिरा बैतुल्लाह तवाफ़ को समझे ना भले नमाज जुदा एक इबादत अल्लाह ताला फ़र्ज़ को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज शफ़ा समझे ना आप पंच वक्त नमाज अल्लाह ताला पैगम्बर सरा मेराज सरा समझे ना फ़र्ज़ को। तो मुसलमान नमाज पंच वक्त ज़ोहर असर मगरिब इशा हदीसा साबित हैं कुरान आई हुक्म मुजमल दाता और अल्लाह ताला वक्त हम अक़िम सलात लिदुलूक शम्स इला गसक़िल लैल समझे ना दुलूक शम्स गुशा रोज़ के वक्त लेटत समझे ना ये दरमियाना ज़ोहर हम के असर हम के समझे ना इला गसक़िल लैल फदा तहारिया शपे मगरिबा चे ता इशा तहारी शब भी व कुरान फ़जर फदा समझे ना फ़जर नमाज के इन कुरान फ़जर का न मशहूदा कि समझे ना आयतों का कुरान ज़्यादा तिलावत कनक भी समझते ना तो आप फ़जर नमाज पता ये टेम टेबल अल्लाह ताला जुदा मारा पैगम्बरा अल्लाह ताला समझे ना वश्ता जिब्रील अमीना जिब्रील पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज शुमा दिमा क़िबला है ना मुसलमान जो इस्तेमाल दिमा क़िबला है ना जी हाँ ये हदीस कुरान तो का और हदीस साबित है जी कुरान हुक्म है समझे ना वक्त अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ख्वाहिश तमन्ना हस्तत समझे ना कि माँ दे फिसर हुक्म मुसलमान को फ़लस्तीन आया मस्जिद अक़सा आया समझे ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तमन्ना अमशत वाजा बार बार हमें दुआ हम लौटे समझे ना अल्लाह ताला फरमाता क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फ़िस समाई फ़लनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्दाहा फ़वल्लि वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम। ए पैगम्बर ती बार बार चमक तो चस्कन गाया दुआ लौट गए हमें तमन्ना आया कि समझे ना क़िबला काबतुल्लाह तरफ़ा भी तो फ़वल्लि वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम उसी दिमा बिच कर रहे मस्जिदुल हराम तरफ़ा मस्जिद हमारी अक्शन को नमाज भी समझे ना तो अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज देम मस्जिद हराम तरफ़ा चक्कर रहे और नमाज शर्त एक शर्त थे हम कि देम को क़िबला या भी समझे ना एक की बगैर देमा क़िबला या ज़ात क़िबला इंगुरें तो नमाज दिख दीम या भी कहीं नमाज न भी परचा शर्त देम क़िबला या भी हाँ एक मान लिया कि वाज़ा करना लूटी चौके नमाज वास्ता वज़ू ज़रूरी क़िबला ज़रूरी वक्त ज़रूरी जी और जो अस्ते कोले के या मर्दों को जिन भी साहब भी और जागा भी साहब भी थी ये एक मुसलमान इबादत तरीका है। तो ज़िक्री करो जो अस्ते ज़िक्र ची शो करना कुछ ऐसा बता जी ज़िक्र यानी एक क्वेश्चन के आ समझे ना आ उशा नमाज माना ज़िक्र है समझे ना हालांकि नमाज तर्जुमा कनगाना
वजह ईसा साहब नूरी साहब किताब वनता आदगे समझे ना इंगो आंगो लाती हदीस कारी तो इंगो आंगो समझे ना चु तहरीफ कन तो इंगो आंगो काम आवती मर्दमाना या मुसलमान रद्दिए के वास्ता भले मर्ची दुनिया इल्म हा तालीम हा कुरान बला है तालीम वाला नश्तगा समझे ना चौक में किताब लिखन हुरा पीरी करन वाया साबित करना इवर नहीं समझे ना ईसा नूरी साहब तर्जुमा का अकीम सलाता सलाता कायम दारा सलात माना चाहिए फारसी ज़ुबान या उर्दू ज़ुबान या बलूचिया नमाज है परचा तो नौशक नमाज कायम दारा इधर सलाता तो जिक्र गुशे समझे ना जिगरी पर दोमी दलील एक ना कोजा अल्लाह ताला से फसअलु अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून अहल ज़िक्र दा मुराद जिगरियां जोस कनेत समझे ना जिगरिया मची जोस कन जिगरी ची हाक दा मची जोस कन जिगरिया ची इधर अहल ज़िक्र मुराद अहल इल्म ज़िक्र कुरान तो का के मुख्तलिफ माना है तो का अल्लाह ताला दिख जाए कुरान तो का फरमानी फज़क्किर फ़इन्न ज़िक्र तनफ़अुल मुमिनीन ए पैगंबर नसीहत बेकायदा ज़िक्र च मुराद नसीहतें बेशक नसीहत मुसलमान मोमिना फ़ायदा दा अल्लाह ताला फरमानी फ़ज़क्किर बिल क़ुरआन मन यख़ाफ़ु वईद नसीहत बेकांगो ये कुरान आयात ज़रिए हमा मर्दों के आची मनी अज़ाबत रुस्सा समझे ना अल्लाह ताला फरमानी पैगंबरा फ़ज़क्किर फ़इन्नमा अंत मुज़क्किर समझे ना तो नसीहत बिकाम बेशक तो नसीहत कनो किए वमा अलैहिम बिमुसैतिर तो हानसरा जबर कुत न कने हानसरा समझे ना से तो नेस्ते तो सिर्फ नसीहत कनो किए तो नसीहत बिकाम तई कार नसीहत कनगे समझे ना इदा ज़िक्रा च मुराद नसीहतें दिख जाएगा अल्लाह ताला फरमानी इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून ये ज़िक्र मने अल्लाह नाज़िल कुता और इसी हिफाज़ता मने अल्लाह वत कना इदा ज़िक्रा च मुराद अल्लाह कुरान है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमान है समझे ना इदा ज़िक्रा च मुराद सी है समझते ना दिख जाएगा अल्लाह ताला फरमानी उज़कुरूनी अज़कुरुकुम मना याद बिकने मशमारा याद कना समझे ना ज़िक्र सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह फ़ज़कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा अल्लाह ज़िक्रा सकबाज बिकने आम तो का समझे ना मंगर दगाया अरफात रवा उदा ज़िक्र कना मिनाया का ज़िक्र कना मुज़दलिफ़ा का ज़िक्र कना पूरे शफ़ ज़िक्र कना ये समझे ना हज अय्यामानी तो का आम औकातन तो का ज़िक्र भले आग शक कि मैं समझे ना ज़िक्रा च नमाजा मुरादा ज़िक्र और जिगरी दीन समझे ना कुरान तो का साबित हैं चलो अगर ये ज़िक्रा मुराद समझे ना शुमे ज़िक्र मुरा ये अरबा यक शुमे ज़िक्र का नगाना है पता कुरान हम अरबी ज़ुबान है नमाज ज़िक्रात का हरम शरीफ कुरान मक्का मदीना मरकज़ कुरान है समझे ना उदा कुरान बाकायदा चाफ़े छः मौजूद हैं कुरान चमूदा चाम बुगाएँ चमूदा कुरान तशरीह बुगाएँ अरबी ज़ुबान कुरान तफसीर वगैरह बुगाएँ तहक़ीक़ बुगाएँ समझे ना उदा फंज वक्त नमाज ज़ोहर वसर मगरिब इशा मस्जिद नबूया मस्जिद अक़सा दुरुस्त दुनिया तो का आया यक अरबी ये ज़िक्र सेठ बेगा शुमेगा समझे ना देमा हर जाए कना बिका यक सजदे बिका यक मना खुशी हो जा यक के सजदा कमा कनगा है ये हमा सजदे मलाइका नहीं हज़रत आदम इश्कुता होंगे वजह आ सजदा अल्लाह ताला मलाइका या गुशगा है इबादत सजदे नहीं आ यक समझे ना ताज़ीमी सजदे के इंसान मंतरा च मलाइका हम अफजल तर बनाए था अगर तो अल्लाह हुक्म मंजूर है समझे ना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम देमा ताज़ीमी एहतरामन सजदे बिकने अब मलाइका हुक्म इंसान है ना इंसान हुक्म के मना सजदा बिकन बस बगैर मंद कस सजदा मका समझे ना हत्ता के माशमा गंदगा हैवाना समझे ना हैवान कावा नानवा हर चीज़ तिसरा जहल का मुर्गेन दानवा सरा जाल का पस सरा जाल का गोक सरा जाल का अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसान अशरफुल मखलूकात बनाए था कि तो वरग वरग थी सरा जाल मका थी दस्ता बुजुर वरग अबियार कि तई पेशानी बगैर अल्लाह दिक्कत से दीमा मजुक की ये इंसान शरफ है मलाइका ने हुक्म दा इंसान हुक्म न दा इंसान मगर अल्लाह दिक्कत से सजदा कुत न का और तुम से हो जाए हमा सजदा कमाई हज़रत आदम कने अल्लाह हुक्म दाता अल्लाह मारा हुक्म न दाता हज़रत आदम सजदा करने के अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना फरमाए हद तक सहाबा कराम अंगोश के या रसूलुल्लाह माँ गिंदे अरब सरदार अबू जहल के उतबा शैबा के मर्दुम आई दिमा जोक्का सरा जहल कना वह अंता हक वहीं उससे लग तो ज़्यादा हकदार एक माते दिमा सजदा भी कने अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि समझे ना मनी सजद शरीयत तो का अगर बगैर अल्लाह दिगर दिमा सजदा कने गुंजाइश होते तो मन जानी ना हुक्म दावती मर्दा सजदा भी कने भले मनी शरीयत तो का बगैर अल्लाह दिक्कत सी दिमा सजदा कने गुंजाइश नहीं तो अगर इदा समझे ना शुमे गुड़ा यार वहाँ यक क्या ना समझे कस्टमर बोलो चा समझे समझे ना तो आ जिक्र के आई मुराद समझ गया आई सबूत न कुरान मौजूद है
نہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گوشتا وجہ یہ طریقہ کہ وجہ موضوع جو دیمارو گیا چونکہ تو کہ نماز بارہ ہے قرآن شریف تو کا حدیث تو کا آستے اور وقت بھی قرآن کے ثابت ہے اول اشن کہ میں ذکری برات پنچ وقت نام گرا جو زیادہ تر سیٹنگ با ذکر کرنا تو ذکریانی جو اس ذکر کے گول دائرہ نندہ ذکر کرنا یہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے جی محترم یکما اے بزان کہ ہر چ عبادت ایک ما کنے آئی ثبوت یا چھ اللہ قرآن بھی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمان بھی مثلا ما نماز بیانہ کنے تو نماز ثبوت قرآن موجود ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حدیثہ موجود ہیں صحابہ کرام چھ ہم موجود ہیں اور دنیا تو کا ہم پورے نما گندگاہ مسلمان ہر کجا ہستا پنج وقت نمازہ وہاں نگائیں ہما بانک مکہ و مدینہ یا بوگائیں ہما بانک میں تربت و زامران و پنسنی اور ماڑا ہما یک کے سمجھینا بانگی بوگا یک مطابق نماز وہاں نگائیں ہمیں وڑا ما رمضان مبارک کے روچ گئے بارہا گپ جنیں تو آئی ثبوت قرآن موجود ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حدیثہ موجود ہیں پورے دنیا مسلمان ماہم روچ گا ہمیں وڑا ما اگر سمجھینا زکاة بارہ ہر جگہ پک ما جانے ما قرآن حدیثہ ثابت کنے سمجھینا باقی اے ذکر کے زگری کا نگایاں گول برندو سمجھینا ذکر بکاں یا یک سجدے بکاں پورے سمجھینا روچا یا دو سجدہ ہیں سہٹیں بکننتے اسی ثبوت نہ قرآن مجیدہ موجود ہیں نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حدیثیہ موجود ہے نہ صحابہ کرامیہ موجود ہیں نہ میں مذہب چار ائمہ کرام کے فقیب الائم بتگا سمجھانا نہ آہانا سمجھانا اے اوڑے مسئلہ بیان کو تک ما اے اوڑے ذکر سمجھانا اے اندازہ بکنے کی ذکری کا نگایا سمجھانا اسی ثبوت ہے چھ قرآن حدیثہ نے اس ذکری جو اس نے کلماتاں دہرائنا اور بعض جگہ قرآنی آیات بھی وانا دعائیں تو کا تو جو اس نے آکے قرآنی آیات وانا تو قرآن سے ثابت ہیں باقی گرے ذکری کے ذکر جو اس سے ہمیں کلمات ہم دہرائنا یہ بھی قرآن تو کا نہیں جی لہتی بلکہ قرآن آیات سمجھانا ذکر تو کا موجود کنا یا پیغمبر لہتی سمجھانا چین دعایاں کہانا کارنگو بلے اے مطابقہ اے ٹیم مطابقہ آیا ہمیں اوڑا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اے الفاظ گوشتگا سمجھانا ہمارے گوشتا کہ ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم گوشتا کہ شما روچے صد گشتا سمجھانا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو لہ الملک وہو علی کل شیء قدیر بخش اللہ ذکر سمجھانا ترا 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب رسی صد نیکی طرح رسی صد گناہ تی معاف بھی سمجھانا ہر ٹیم با ذکر کرنے باقی سبحان اللہ بحمدی سبحان اللہ العظیم ذکر کرنے صد رندہ کرنے اللہ تعالیٰ تی درست گناہ معاف کر اگرچہ دریا گجانی بروبر بنتے سمجھانا یہ درست اللہ تعالیٰ نبی ہمارا گوشتگانگو ذکر طریقہ چیئے نماز طریقہ چیئے روچہ کے طریقہ چیئے باقی اے وڑا سمجھانا انما یک ذکر واد ایجاد کرنے بلے قرآنی آیاتن وانا سمجھانا بلے طریقہ کا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہ ہے نہ اللہ ہمارا گوشتہ وڑ بکنے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا گوشتہ وڑ بکنے بسا اللہ تعالیٰ نبی فرمائے من احدث فی امرنا هذا ما لیس من فہو رد ہر کا یک چیز ایجاد بکا عبادت طریقے ذکر طریقے کیا من نگوشتہ چھ من ثابت نہ ہیں چھ قرآن ثابت نہ ہیں چھ ثابت نہ ہیں آپ مردود ہیں اللہ کر رہا قابل قبول نہ ہیں من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد ہر یک عمل بکاؤ عمل چھ من ثابت نہ ہیں عمل اللہ کر رہا قابل قبول نہ ہیں سمجھانا ہر چھ عمل ایک مکنے اللہ کر رہا قبولیت شرط دعا اللہ ہے کتگائیں شرط سمجھانا یک کی ہمشن کا خالص لوجہ اللہ بھی دومی ہمشن کے سمجھانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گفتار مطابق ہماری طریقہ بھی بیتنے کہ اللہ نبی ہمارا گوشتا اور ہماری طریقہ کا اے ٹیم آیا ہمیں اور کتا اے ٹیم آئی مارا ہمیں کنے حکم داتا ننگر چیزہ ما کت کنے چیز کے ثابت یکی بات کنے خالص اللہ واسطہ ہیں بلے رسول اللہ طریقہ نہ ہیں مردود ہیں بقول مطلب طریقہ پر مطابق اشانی جو سے ذکر طریقہ قرآن عزیز ثابت نہیں بالکل ثابت نہیں ثابت ہوتے تو قرآن منلوک دنیا تو کا موجود ہے سر بلوستان تو کا نہ دنیا تو کا ہمارا بلوچ کے اکثریت مسلمان پنجاب سندھ سمجھانا پختونستان افغانستان اور پورے عرب کنٹری تو بچارے سمجھانا اے ذکر کے میں بلوچ کا نگاہ کو مراد تو کا قسم ثبوت قرآن حدیث تو کا